Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi ana Najla Aprilia, ana fil madrasah Salafiyah Fidatul Huda, sana sadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Falasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala